iswa umntaka Mazwayi Thandiswa ewe ngifisa sibheke umuva nje mawuqalaza emuva ubheka 1996 uyibaqala uyibandakanya nomculo kuyakuthini nje kuwena mawubuka emuva lolu hambo olude kangaka yo angikholwa ngoba sitheme siqala bese sebancane ngakasikhathi I think bengina 19 mangiqala ukungena e-studio ne Jackknife that's the first time ngiba ne hit radio was when I was 19 so awungeke phela ucabanga ukuthi hayi one day I'm going to become this or that, you know. Bese sabantwana nje abancane abayidlalelayo nje abazenzela nje whatever we want to do. But ke kwathi kuhambeni kwesikhathi then ngaqala ngabona ukuthi okay, this is something engikwazi ukuthi ngikhule nayo and make sure ukuthi ngine career that I'm building. Not ukuthi nje ngiyajumpa stage. But ngibe nezinto engiyikhulumayo ezibalekile. And ngizakhele icareer kulento. So waqala wayibandakanya emva lokho neqembu iBongo Mafini. Oh mafe. Nashaya kamnandi wasophuma uthi Thandiswa Mazwayi. Yes. Wawungena lo novalo lokuthi mangabe usuphuma inxiwa manje usuma nje uthandiswa mhlambe kungenzeka izinga lithu ukuthi wehla. Yes, I think dance and ready because kwakusekula ixesha elininzi abantu they used to say that to all of us bathi ku Jasid yabona wena Jasid ufuna kwenza solo album or bayithona ku Stone or to Jasid to Speedy, you know. So for isikhathi eside besingafuna ukuyilalela le nto leyo but ukuthema kufika lo oyi1 nje wavela wathi why ungayenzi ngabona ukuthi okay, I think now this is the right time. This is the right time and I was bese ngiready vele and wangena ayi kwasuka amaphepha uthandiswa Mazwayi ke Nhlanhla nkosi yami ingoma yakho engikhumbulayo ngangithanda ngendlela izimanga lahlomlenze indaba kabanile indaba kabani ngangelahlomlenze indaba kabani waweshala lapha ku Hazelmere Dam ku Jazz Festival kwakhalihlwe hayi sasime ngeinyawo dadewethu kugcwele into ongakazuyibona ewe ngikhumbulele performance ingazi ukuthi kuyizolo namhlanje hayi yona ngoma yabantu leyo just nje meyiqala uvela ubone ngabantu vele sibesukuma bonke ingoma yabantu shem khona lokuyimisela okukhona stage eninakho ukuthi nishayile isipikili ngempela ikuphi imfihlweni hayi thina siya rehearse thina yabona into kuthiwa practice thina mangabe sine show this week siya practice mangabe kune show enye futhi ezayo next week siya practice every time noma kuthiwa sodlala mhlambe neband eqalayo ukuperforma sibesitshe ukuthi lo band leyo sifuna ukuyitshengisa ke namhlanje uthi khona nina namhlanje akekho umuntu esimthatha for granted yonke into every artist esimbonayo sibesitshe ukuthi okay fine ngcono simpracticele lo asimpracticele ukuthi nje abone ukuthi nathi sikhona here madoda inhle leyo nto leyo ngicabanga ukuthi ukuyimixela ngokurehearse iyona imfihlo ngempela yanoma ngabe imphumculo kufanele ayithathe ayisebenzise yes umuntu asked uyaphambi kwabantu lapha ungeke ufike phambi kwabantu wenza into engekho lapha fanele bakubone ukuthi ngempela uyabahlonipha nomsebenzi wakho kuyezwakala dadewethu asibekele album okhiphile njengamanje Sankofa lisho ukuthini leli gama elithi Sankofa igama lase Ghana elithetha ukuthi buyela emva ulande lonto ushileyo ukwenzela ba ukwazi ukuya phambili exesheni elininzi siye sibe namanxeba okanye sibe nezinto esazishiya you know mhlawumbe ufumanise ba you left your pride somewhere somewhere in your life or you left your joy somewhere in your life yaqonda so Sankofa is about going back ulande lonto eshiyekileyo kwenzela ukwazi uyaphambili hayi wecacisile izwakala kahle futhi kuyabonakala ukuthi ngani album uyiqambe ngaleli gama le album iqoshele eGoli nase New York nase Dakar ungani iqoshele endaweni ezahlukahlukene futhi kuthatha isikhathi esingakanani nje ukuyihlanganisa yonke ukuthi iphelele Dingumuntu mna tata othandayo ukuba ngumAfrika opheleleyo andifuna uphelela lapha eSouth Africa manje sithi ndingumSouth Africa ndingumSouth Africa ndingumAfrika so bendifuna kulomculo lo ndiwenzileyo ngoku umuntu axa imamela azwe ukuthi ukhona West Africa you know xa umamela lo mculo uzova iinstrument ezifana nekora
i-instruments zase West Africa ufumana i-instrument efana nengoni it's like a small guitar edlalwa eWest Africa so ndiyawuthanda umculo wasekhaya ndiyazithanda neinstrument zethu zalapha ekhaya so I wanted to mix ama instrument wethu ukhona umkhube which is a Xhosa instrument I think nalapha kwaZulu nawusebenzisa umkhube no hadi uhadi nokubiza umakhweyana oh yes umakhweyana ukhona kule album so bendifuna umuntu oseSenegal eve umakhweyana nomuntu olapha ekhaya evela instrument ibizwa ngekora kanye ibizwa ngengoni so that's why I went to go and record eSenegal and then ndaqonda ba mandingaphele lapha eSenegal make ndiyise nase New York jo recorder ukhona umuntu endimthanda kakhulu pha oyi musician bass player igama lakhe nguMichelle Ndengechelo oh yeah so yayingumuntu velenda I've always respected her so over some time savumelana uba sizawuphinda sisebenze together so we agreed ke kule album so she produced 3 songs on this album and then about 4 other songs were produced by uNduduzo Makhathini and then ezizinye ke ziproduced ndim apho nalapho so ubuye ubambele la ku producing now ngiyazibambela nami fanele kodwa ispillion bakithi sekukade uyibambele sekade ispillion impela ispillion ispillion khona la ngibuka khona uMichael Jackson practice naye rehearse mangabe kusuka kuzoyo lo muntu wayazi insimbi ekhale ngomini yakho ufuna ikhale kanjani abatshele yena abayidlala ukuthi ngifuna ikeyboard ihambe ayisha ilingise ayikhiphela ngomlomo nangempela idlale lo ngathi yini iexperience ispillion all right awuthi ke sizwe lengoma ngaphambi ngoba ngiyazi udlala iphi iyo lethi emini so ke wazifunda lyrics zakhona andikazifunda kayidlale andikazifunda ayisemnandi plus njengoba siya kwi-elections yabona khawukuyidlala awuthi ngidedese kayidlale mthatha ngantoni apha Thandiswa Dithetha ngantoni? Dithetha ngalento uba ilizwe lethu sililwela ngegazi labantu abadala. Yeah. Nabantwana abancane ngo76. Kodwa manje into esibonayo ukuthi iParliament ligcwele amasela. Whether bagqoka iskipa esiyellow noma bagqoka esibovu noma bagqoka esiblue noma bagqoka isiskipa. Labantu into abayaziyo nje bona ukuthi kuthathwe imali ezifanele abantu base South Africa and then bona bahambe bayozenza rich ngalezo imali lezo so njengomculi wase South Africa akwenza sense ukuthi sithi silo sibhali ingoma ngamatshwala kanti sawubona nangamasela ayaliqeda ngempela ilizwe mina I'm from Joburg iJoburg mawungayibona ukuthi njani bayiqedile eJohannesburg ngeke ungene eJoburg Central eJoburg Central nje akuna security akunalutho nje isimo kade ngibona intombazane nje enye intokazi ibanjwe inkunzi kabuhlungu kabi eHillbrow phakathi edolobheni yeah understand and I'm sure izinto zenzeka nala eThekwini izinto zenzeka yonke indawo la eSouth Africa because our politicians abanamthetho and mangabe ama politicians engenamthetho lephezulu akekho uzoba nomthetho la phansi ezansi that's why uthola ukuthi nje nala estradeni awukwazi nokuhamba ngoba abantu sebeyazi ukuthi awusuka iphoyisa ulinikeza imali you understand so mangithi mina siphethwa amasela ngikhuluma ngayo wonke umuntu oku government ngoba namaphoyisa nabo yibo laba abathatha ama bribe ukuze ama building ase Johannesburg athathwe ama drug lords yibo abathatha ama bribe nalabantu abasebenza kuma at the border gate yibo abathatha ama bribe ukuze abantu abangenamaphepha bakwazi ukungena la eSouth Africa you understand so mangabe thina singenamthetho la eSouth Africa kuyoqhubeka kwenzeke kanjalo so thina as abantu especially njengoba siyovota njengoba siyovota manje fanele wonke umuntu avela abhekisise ngempela ukuthi ubani ozokwenza lento yena ayifunayo ubani ozocleana our cities who's going to do this who's going to do that izinto wena ezibalekile kuwe you know what I mean so for mina I think nje yonke into ethi isela ayiphume noma igqoke siphi iskipa lapha eParliament noma igqoke siphi iskipa noma esibovu noma esiyellow noma esinjani noma esiblue mangabe nje uyisela phuma eParliament ngoba manje selenimoshile it's enough yo ya ayijulile lengoma dadewethu
kakhulu ijulile kakhulu zikhona futhi nezinye khona nezinye hey madoda zikhona nezinye ngiyazi ukuthi ukusebenzise nabantu mhlambe la kuthiwa khona Thandiswa Mazwai featuring bani wenza show lapho ngiyahlonipha ngenza show ngoba ingoma osuke uthathe umuntu wazomfaka kuyo iyayi ivelele khona lengoma engiyithanda kakhulu namanje ngisayithanda nayo la kuyi playlist yami nje ngiyayidlala dilinde salala Ntate Tshepothula the village pope yeah nganginenhlanhla suka yabona ngisasemncane nganginenhlanhla impela because Otata Tshepothula they were bebe ama legend and bebadala kakhulu kunami but bebevuma ukuthi mengibafonela but okay I'm going to come baby wayizwa lento enhle kuwe wathi cha ngiyangena kule ngoma yes ayifuthi wangena kamnandi kanjani so oba nabanye kunabo mhlawumbe la oye wabalanda ukuthi nisebenzana nabo njengoba sengishilo ngimlandile uNduduzo Makhathini ukhona kwingoma ethi kulungile andazi noba ninayo na aphelidweni suppose bani nayo la ngoma ithi kulungile and then ukhona noThandi Ntuli so I think feature kakhulu abantu abadlala ipiano yeah so uThandi Ntuli is on a song ethi andibona wena ewe alright ngizokala umama ozalayo wadlula emhlabeni usemncane uneminyaka e16 16 naye wayesemncane futhi waba neminyaka ngama28 mhlawumbe ukudlula kwakhe emhlabeni kunamthelela muni njengamanje emculweni wakhe akazi ukuphazamise noma ukuqhugquzela kanjani I think mina ngathi yeyona nto indenze wamanje bengilomuntu nguye namhlanje because ithela inhlungu xa isenzeka lanto ibhlungu xa isenzeka ubomi bam ba yonke into yavele yalahleka yonke into yalahleka nalahlekela likhaya dalahlekelwa yonke into xa kuswele kumama so ndanyanzeleka kuba mandiphakame ke ngoku ndizenzele ngokwami you know ndathi ke ngoku apho kuloo ndlela ebendihamba ndedwa ndafumana umculo yaba yeyona nto izawundenza umuntu ebantwini so ndiye ndithi sometimes izinto ezibhlungu xa zenzeka kuwe sometimes uye ucinga ba kukuphela kwakho apho kanti ngamanye amaxesha it's your destiny beginning to kick into place kunjalo nokuyezwakala umuntu othi uma ngicula ingoma kuyaziwa ukuthi isikhathi esiningi zinokuthinta abantu njengoba singabantu nje thina kakhulukazi abanguni nansi le ngoma nizilibele uba nizala ngobani kule album khona mhlawumbe ezinye zeingoma oye wathinta kuzona ukuthina njengama Africa zininzi kule album lithi Sankofa zininzi khona ingoma ethi Children of the Soil ikhona ingoma ethi Biko Speaks apho ndifake khona ivoice ka Steve Biko ethetha nathi ngoku namhlanje because izinto zazithetha ngutata Steve Biko ngela xesha they still matter namhlanje so zininzi kakhulu ikhona ingoma ethi kunzima zininzi kakhulu ingoma zethu pha as abantu awukwazi ukuthi xa ungumculi walapha eSouth Africa ungayiboni into enzekayo so mna ndithi xa ndiyibonile ndibhala ingoma yeyona ndlela yami of being of service to my people away kezwakala ngani yakwethu and ke kulonyaka we are celebrating 20 years ngithi ufuna ukuzala Zabalaza usitshele ngalo mbungazo omhle kangaka weminyaka ngama20 uzabalaza mdala kulonyaka una 20 years sizo Zabalaza yonke la album Zabalaza so nangoku on the 31st of May next week Friday sabe sise Playhouse up at Durban celebrating yona 20 years of Zabalaza and also sidlalela abantu ingoma zethu ezintsha from this new album so ndingathanda kakhulu abantu beze ePlayhouse bezosibona umhla kabani ePlayhouse on the 31st of May so after xa nigqibo vota then ke ngoku masambe siyodibana ke sibone ba sithethe masincokoleni masidibane sithethe bahambe njani Thandiswa Mazwai ubuye ngelinye igiya abantu bancuma bencumile einkundleni zokuxhumana emva kokuphumela obala ngengoma ethi yamasela waphume eParliament